Turabasuhuje tubahaye ikaze abakurikirana ibiganiro byacu bitandukanye hano ku Musanzu Media, tubararikira no gukomeza gukurikirana amakuru ku kinyamakuru cyacu Umusanzu Media website, aho wasanga amakuru atandukanye mu buryo bwanditse yo hirya no hino. Uyu munsi rero turaza kugaruka ku gice cya kabiri cy'ikiganiro kivuga ku bubasha bw'inkiko zo mu Rwanda, aho turaza kurebera hamwe ububasha bw'inkiko zisumbuye n'ingereko zazo. Ku batarabashije gukurikirana igice cya mbere, mwakireba hano kuri iyi channel mugasobanukirwa byimbitse ububasha bw'inkiko z'ibanze zo mu Rwanda. Kumenya ububasha bw'inkiko ni ingenzi cyane kuko bigufasha kumenya aho utanga ikirego cyawe, bikakurinda kuba wagitanga mu rukiko rutari rwo ugahomba umwanya n'amafaranga mu gihe urukiko rwaba rufashe icyemezo cyo kutakira ikirego cyawe. Mu Rwanda, ubucamanza ni imwe mu nkingi z'ingenzi y'imiyoborere ishingiye ku mategeko. Inkiko zisumbuye rero ni zimwe mu nzego z'ingenzi mu guha abaturage ubutabera buboneye kandi bwihuse. Zifite ububasha bwo kuburanisha imanza zifite uburemere bukomeye, haba mu manza z'inshinjabyaha, mu manza z'imbonezamubano, iz'umurimo ndetse n'iz'ubutegetsi. Itegeko nimero 02/2018 ryo kuwa 2 Kamena 2018 rigena neza imiterere, imikorere n'ububasha bw'izi nkiko, rikagaragaza n'ingereko zihariye ziburanisha ibyiciro byihariye by'imanza. Iyo urebye imiterere y'ubutabera bw'u Rwanda, inkiko zisumbuye zifite umwanya wihariye kuko ziri hagati y'inkiko z'ibanze n'urukiko rukuru. Zigira kandi ububasha butandukanye bwo kuburanisha imanza ndetse hibandwa ku ihame ryo gushyira mu bikorwa ubutabera bushingiye ku mategeko no kurinda uburenganzira bwa muntu. Aha rero turaza kurebera hamwe ububasha bw'izi nkiko ndetse n'ingereko zazo. Turaza kubigarukaho mu bice bitatu by'ingenzi. Igice cya mbere twahera ku kuvuga ku bubasha bw'inkiko zisumbuye mu manza z'inshinjabyaha. Ingingo ya 29 y'iri tegeko iteganya ibyaha biburanishwa n'inkiko zisumbuye ku rwego rwa mbere. Iyi ngingo igaragaza ko inkiko zisumbuye zifite inshingano cyangwa ububasha bwo kuburanisha ku rwego rwa mbere ibyaha bifite uburemere bukomeye. Iri tegeko rivuga ko ibyaha birimo ibihanishwa igihano cy'igifungo kirenze imyaka 5 biburanishwa n'inkiko zisumbuye, keretse mu gihe itegeko ryabihariye izindi nkiko. Hari ibyo twagarutseho mu kiganiro kibanza ubwo twagaragazaga ububasha bw'inkiko z'ibanze zo mu Rwanda. Inkiko zisumbuye nizo ziburanisha ibirego bikomeye nko kwica umuntu, ubujura bukoresheje intwaro, cyangwa ibyaha by'ubwambuzi bushobora gutera urupfu cyangwa guhungabanya umutekano rusange. Muri iyi ngingo kandi harimo n'ububasha bwo kuburanisha ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi n'ibyaha byibasira inyokomuntu byakozwe hagati y'umwaka w'1990 ndetse n'umwaka w'1994. Iyi ngingo iteganya abashobora kuburanishwa ku rwego rw'inkiko zisumbuye muri ibyo byaha ari bo abagize uruhare mu gucura no gutegura umugambi wa jenoside, abawushishikarije abandi, abayoboye ibikorwa byayo cyangwa ibyitso byabo, abari abayobozi mu nzego za leta icyo gihe, haba ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rwa perefegitura. Iyi ngingo ni ishusho igaragaza ko inkiko zisumbuye zifite uburemere mu mateka y'ubutabera bw'u Rwanda, kuko nizo zashinzwe gukomeza umurongo w'ubutabera nyuma y'amahano yagwiririye u Rwanda ya jenoside muri Mata 1994. Inkiko zisumbuye kandi zifite ububasha bwo kuburanisha imanza z'inshinjabyaha ku rwego rw'ubujurire. Aha twavuga ko zidahagararira ku kuburanisha imanza nshya gusa, ahubwo zifite ububasha bwo gusuzuma no kuburanisha imanza z'ubujurire zavuye mu nkiko zisumbuye. Ibi bivuze kandi bisobanuye ko igihe umuturage atanyuzwe n'imyanzuro y'urukiko rw'ibanze, ashobora kujuririra urukiko rwisumbuye rukareba niba amategeko yarubahirijwe mu buryo bukwiye. Iri hame ry'ubujurire ririnda akarengane, rigasubiramo dosiye zishobora kuba zaraciwe nabi cyangwa zararanzwe n'amakosa mu isesengura ry'amategeko. Reka turebere hamwe igice cya kabiri cyangwa se ingingo ya 2 igaruka ku bubasha bw'inkiko zisumbuye mu manza z'imbonezamubano. Nk'uko biteganywa n'ingingo ya 31 y'itegeko, ububasha bw'inkiko zisumbuye ku rwego rwa mbere
Inkiko zisumbuye ziburanisha imanza zose zitagenewe izindi nkiko. Ububasha bwagutse bugamije kurinda icyuho mu itangwa ry'ubutabera. Izi nkiko kandi ziburanisha ibirego by'indishyi bijyanye n'ubwishingizi bw'impanuka zo mu muhanda, cyane cyane aho impanuka zateje igihombo gikomeye cyangwa urupfu. Mu by'ukuri rero, ibi bituma inkiko zisumbuye zibera abaturage urwego rwo hejuru rwo gukemura ibibazo byabo iby'imitungo n'ubuzima bishingiye mu nyungu rusange. Hari kandi ububasha ku rwego rw'ubujurire. Nk'uko no mu manza z'inshinjabyaha bimeze, inkiko zisumbuye zishobora kuburanisha ku rwego rw'ubujurire imanza zaciwe n'inkiko z'ibanze, igihe habayeho kutanyurwa n'imyanzuro yatanzwe n'urukiko rw'ibanze. Inkiko zisumbuye ni urugero rw'ubutabera buha buri wese amahirwe yo kwisubirishamo, kandi bigashyiraho uburyo bwo kugenzura ubuziranenge bw'imanza zituruka mu rukiko rw'ibanze. Nk'uko twabivuze mu gutangira iki kiganiro, turaza kugaruka ku bice bitatu by'ingenzi. Igice cya gatatu turagaruka ku bubasha bw'ingereko zihariye z'inkiko zisumbuye. Inkiko zisumbuye zifite ingereko zihariye ziburanisha ibyiciro by'imanza bitewe n'ubwoko cyangwa imiterere yabyo. Muri izo twavugamo urugereko rw'abana n'umuryango, urugereko ruburanisha imanza z'umurimo n'iz'ubutegetsi. Hari kandi urugereko ruburanisha imanza z'ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu. Reka turebere hamwe ububasha bw'izo ngereko duhereye ku rugereko rw'abana n'umuryango. Nk'uko biteganywa n'ingingo ya 33 y'itegeko rigena ububasha bw'inkiko zo mu Rwanda, iteganya ko urukiko rwisumbuye urugereko ruburanisha imanza z'abana n'umuryango rufite ububasha bwo kuburanisha ku rwego rwa mbere imanza zerekeye ibyaha byose byakozwe n'umwana utarageza ku myaka y'ubukure: ihohoterwa rikorerwa mu ngo, gukuramo inda, kwihekura, kwica umubyeyi, kwica uwo mwashyingiranywe n'ibindi bifitanye isano n'umuryango. Urwo rugereko kandi ruburanisha ubusabe bwo gukuramo inda mu gihe amategeko abyemera bitewe n'impamvu zemewe n'amategeko, nko kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi cyangwa gukumira ingaruka mbi ku buzima bw'umwana. Tugarutse kandi ku biteganywa n'ingingo ya 34, nayo iteganya ububasha ku rwego rw'ubujurire. Iteganya ko ku rwego rw'ubujurire uru rugereko ruburanisha imanza zerekeye inyungu z'umwana, imimerere y'abantu n'umuryango, kugabana umutungo cyangwa gucunga umutungo w'abashyingiranywe, ndetse n'imanza z'izungura zifite agaciro karenze miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ngingo ni imwe mu zikwiye kwibandwaho kuko ahanini usanga abantu benshi batanga ibirego cyangwa se bitiranya aho bagomba gutanga ibirego, cyane cyane ibirego birebana n'izungura n'ibibazo bifitanye isano n'izungura. Hari kandi urugereko rwihariye rw'umurimo rufite ububasha bwo kuburanisha impaka zituruka ku masezerano y'akazi, ubwiteganyirize cyangwa impaka hagati y'abakoresha n'abakozi. Urwo rugereko kandi rukemura ibibazo nk'impamvu z'isenywa ry'amasezerano y'akazi, gusezererwa bidakurikije amategeko, no guhabwa indishyi zishingiye ku bibazo cyangwa se ku bikorwa by'ubugome bikomoka ku murimo. Ingingo ya 36 y'itegeko iteganya ububasha mu manza z'ubutegetsi. Ikavuga ko ingereko zihariye z'inkiko zisumbuye ziburanisha ibirego birebana n'ibyemezo byafashwe n'inzego z'ubutegetsi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ibibazo by'amatora, impaka ku kwimurwa kw'abantu mu nyungu rusange cyangwa ifatira ry'umutungo. Ahanini izi manza zifite uburemere kuko zireba uburyo ubutegetsi bukoze kandi zifasha kurinda abaturage gusumbirizwa n'ibyemezo bidakurikije amategeko biba byafashwe n'ubuyobozi mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa bitafashwe mu nyungu rusange z'abaturage. Mu manza z'ubutegetsi, urukiko rushobora gutegeka urwego rwa leta runaka gukora cyangwa kutagira icyo rukora, gutanga ingurane cyangwa kwishyura ibyangijwe. Runafite kandi ububasha bwo kwakira indahiro z'abagize inama njyanama n'abayobozi b'inzego z'ibanze nk'uko biteganywa n'amategeko. Urukiko rwisumbuye kandi rugira urugereko rw'ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu. Ingingo ya 38 iteganya ububasha mu rwego rwa mbere. Iyi ngingo
ivuga ko urukiko rufite ububasha bwo kuburanisha ibyaha bikomeye byangiza ubukungu bw'igihugu birimo ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo, gukoresha nabi umutungo wa leta, iyezandonke n'ikoreshwa nabi ry'amafaranga ya leta cyangwa ibigo by'abikorera, kurigisa cyangwa konona umutungo wa leta n'imisoro, gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Hashingiwe ku kuba ibi byaha bifite ingaruka ku bukungu n'ubwizerwe bw'igihugu, bityo bikaba bifite urwego rudasanzwe rubishinzwe kugira ngo hagaruke imiyoborere myiza n'imikoreshereze y'umutungo rusange mu mucyo. Muri rusange rero, inkiko zisumbuye zifite umwanya ukomeye mu itangwa ry'ubutabera mu Rwanda. Ziburanisha ibyaha n'imanza zifite uburemere bukomeye kandi zitanga uburyo bwo kugenzura imanza zaciwe n'inkiko z'ibanze. Uru rwego rw'ubutabera ni ingenzi mu gusigasira ihame ry'uko nta muntu uri hejuru y'amategeko, kandi ko ubutabera bugomba kuba ubwa buri wese, butabogamye kandi bufite imiyoborere inoze. Aha niho dusoreje ikiganiro cyacu cyagarukaga ku bubasha bw'inkiko zisumbuye n'ingereko zazo. Mu gihe waba ufite ikibazo kigendanye n'amategeko, watwandikira kuri nimero iri muri description y'iyi channel yacu. Ushobora kandi kudukurikirana ku gitangazamakuru cyacu, website Umusanzu Media, aho usanga amakuru atandukanye mu buryo bwanditse. Kimwabanye mu kiganiro ni Ngabonziza César, ndabashimiye.